Misi. Misi. Ake munde, daraki, ake munde, ibariking, ake daraki, papaduri, ake di komahu di pakapian dua takuka ake alamat libuai penauran di ngenge sange ipa yung sala, ake ipa murasi gabi talengkone, ake ipa muka kalintota, ake ipa lake gabi hakim sangkurangi, kugayake tatambung komorang, ipa nauranding, tembonang morelai, ipa nauranding gabi patiku, anak kawanuma. Buka ini tumangi wade kay mame makagaglomo si kanggona tawe apa lawe makapeto batu wade sulimang kantene sulimang taka ini yang sulimang ganggona rangi pia tak konsamnya kawanua masa samara lintogare makakamaya masa samara siruata makakamaya si kanggona maki hiu sarang banua maki tulidu talingkone dade dalam jengkomo dade dalam masunawi jengkomo mahano se bawa tanah rapala tamakati rapala tawe makate bualing ken dikista uwera dumata doloinya sampua doloinya katulende sampua katulan tangke kaliwa hengkera limu kasapua kere minawa maning saki madadara namau madadasen sahina bombanua iyongya tamakapia madorong kesuruata siratu makawasa ukai maniragupia pia humtawata penarapuang si Maria Mori kalunda saya menggabui pendarang kesuran silang ponto dan silang nipa kapiak mamu kukerang silang maka piasaki maka kau tebu dade sasi wade sasi maralu magengol hadrang ia pakadene ia pakawabo ia petina makoa seki bawa suralu mantana wade ke dorongan ia pakiralo ia pakasi takadeo ke makoa ido puselambunga dasi suka tau kalu dorongan ia pakura ia patawo kesarung makoa arama te suka bipatiku anau kawanu tabatane pepadu diam binatangnya madalah hiking maneta bau tembonang isarang kepipatiku anak ukaban wani mengkai madalah hiwa mak papaduli suriki su patiku hopa hiduki sulewa emarendi suruh lima ruwata genggona ruwata manireda suka loko si genggona nami dia emak catati amin. Jagurang anak semau lehangnya mayang kami. More sembutuan mereng penari membeli tahu gumarisi panang ay mga podang kay banua kalaba manoso muna ikami sembarang suhorong pusong itawe umakasara yupong manenda gagurang mulahiwa marui mga palinuhangganisya selambungang orang kayo hasutang pungan mayang kesuo bako may dorang sukadera tali apa mga pura atau huway mga po kay pia kelunge sa sarang hapene sa simbagi pia barae tinggah bau tinggah tinenda pani de niko apa pangata namagen pia baweram materti ore bisa mangarwahan kas keheko nane nama kenamo suntana kasapua sarang langit sempeng kawe wali bekat bungang pesas bungang i ganggona liung kawasan wali kalungangin kaluwa kakananinan langit matatawa pada dalam ketika ini kamu berarita ada itu maka teman hidup
Kalu niyon mo su tempong dalu saru he pusaka suana pulung nae mogo kawelas. Ore lai ke kalu popodisun mo daun mahidian madadakul hangwang tamarorang. Yeso mangkuo yari mangkumendan. Bukai hawang takung hawang saubingan. Aku hawang hawang saubingan mo galing. Sulimang maukuan na sembah namateng pare le malaring ni tanda makakila masasada balo iya kamadabong makapunan. Guminto e bawai kulisan yung banalaku. Ngaray mariulong song sinangin sumama babang tamarong sahir. Napalo surulalo iya mo berpinana. Mangina mo pulang sunangi manandiang manaulong mangsang sude. Kalau matiya kaya rumah orang kalau ada panurai kalau kay mang matiya ko. Tanu di maring kaya di maring timempang ya timempang di maring ka manukaran ay supagagiyong ka di manu. Oh kalau matiya labong takurang apa? Nuhu kaya sudah hago ke do pinagkarima. Ini apolo sumate nene naon to sudah ditene iya libung pangnarami. Simila pinakapia. Iya himau kalu negau mahumene kalu semua ini lagi yang daripada rami timo surat kapulau kedau kakauha. Kalu timo suake himuti surat kalu humani semua negau kahidia mo na gulong hamong tabaruram. Lelange timodo naka koko musa. Ore lagi kalu selumang liuang takaliuang. Kalu daw kalu ne kami katutuan ria tawi kakinting usahamu. Kakatune kaya ada ke kakintinge kaya horoman. Ku ini senta ku limbagen taku limbagen liwahang taku limbagen kuwela liwahang di sana. Pia bera kunahagi bisara kunikahagiang bera ipo materawi bisara ipamoso homa. Ia ekai ahusi gunung sabrasi manobelani sebeng kawel mengapura. Lai tanay kanawo mapia lai kadeho. Sengaja dawu suku-suku kay tiak baneha. Tati mga orang sege madulis yang labong matatanda humampo. Bukay takwara kay mitalisu timbang mo kampungan ako. Oh, pandiyan sa himu manihani tate ng usa sa bigyan mo king yawi sugan na liayan bariya lawang mararatu. Bika suminangay niya pakatipe suminur kadame no tatamuray te ore no tataranday te. Awai dan uang masasali. Lekurang na hega mahamudahan ng kumangalay na mole marinoi. Hega mamira uhisa mangarene kay katamu da unaung su katengani. O nagamuray tanay pulumatang na marahimu emperokang. Di pasito tandiasi pangalimu sa pinangan di kulamu maray te masanini. Jere pinitune biasa ke menggunakan pangalom nariwa bahani petewa. Bunda mo malelong tabarang mapuna sa tabi apa arita. Tamu malang Indonesia tamu malau untuk manumagile. Tawe kakiran sombang korelai tawe kakiran sute sombang jere sute. Sulimang katene no kate matulende. Yahago mang sunusa limombo sumapia kele uang tarian. Kudae ekor. Ini kay hinoma ko tatialan banua. Korelai tatialan pe kakauhi itu. Sauko takoy wali katia. Yung pong tinumpayang patatalong mangin. Alu timo mapia. Naraking hamoy. Kung nahurang kano he, pangatong daw kalune, panginting ang karue. Ore kay nakuwalakin burung ng mundo. Magawa useng kadadalo. So, Piodo niya sa pinakahulus ng mga segi ang mamurang mong pangalok.
Panuang kanulawe karuang kubuwanua. Purwe di mana orang kaya seluruh sebagai nanawa di mana kaha. Kanae kakakane di mana panua ada yang kita masa senge. Mai ngewe kira apa ini kau nama negara ruang kamani leda. Oleh lain ipenahuran di sekitar kami. Balung bako kakendagu mau mengkai pahun tinamba. Wow tahun ini sarang tahun mahilai. Terima kasih. Malam baik si kita kebit baik su karimonane modorong ngampung kuaringu marambeng tampungan lawok tawe naine su menara surase ini kai pia kasasusah napua su gai poho su manaro ia tumatimbangnya membawa sasasa suara seini. Takul adateng menanu melangu DPRD Marak Kampungan Lawok Iaman Michael Tungari Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Takul adateng menanu melangu BOU Mangiraseng Iaman Dr. Andes Soeharto Mandiri dengan kantene takula dateng Maramben Tampungan Lawo Sugenangu 2057 2022 Iaman Yabes Sargagana Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi takula dateng menanu melangu BOU Lomontari Bapak Kapital Laung takula dateng menanu melangu jemaat takula dateng mangat tembonangu perangkat daerah aro ilase mangat tuang lera seng nayane surase ini dengan kebi patiku apang gegausan le adateng marun semaha si kita kebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia bagi masyarakat Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendaka dan kita semua telah ditunjuk di sepanjang tahun 2022 dan telah berlalu. Kita boleh diperkenankan memasuki tahun baru tahun anugerah 2023. Sehubungan dengan 10 hari ulang tahun 1998 daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta upacara perkenankan saya sebagai pimpinan pemerintahan di daerah ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada panitia pelaksana pemerintah dan seluruh masyarakat Kampung Satu dingangu kakendagu genggonarangi Sukanandung pebiaheng taung tamai nariu. Mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan
yang telah dikaruniakan kampung supesasara dengan ranawang kekuatan sutaung tamai napahoh. Memohon ampun atas segala kesalahan serta dosa yang pernah dorong si gegona mamben tatap dumeningan su pebawiyah dengan petatangkian sutaung seng dedaringan ini. Menyerahkan dan memohon penyertaan Tuhan dalam kelanjutan hidup dan pengabdian yang mengajak kepada segenap masyarakat agar selalu berkomitmen untuk lebih memaknai berbagai dimensi kehidupan sebagai bentuk tanggung jawab Madangkalangi SPD. Malun semaha sikite kebi aku motongannya batanginku maki terima kasih bagu nilikan tempo suara seini membawa luntingihu tembonang lai anak ukawanua tariang tebe beu maringgaheng soang lombon tari ika kendaga le adateng tembonangu le adateng marambeng kampungan lawo timbangi asisten administrasi umum sekretaris daerah Tampungan Lawo Inang Ambia Dr. Anda Olga Makasidamo dingangu kantene le adateng tumalangu DPRD Tampungan Lawo Iamang Michael Tungari SEMM le adateng marambeng Tampungan Lawo genangu tempong paparenta 2027 2022 iamang iabes esar gagana SEME le adateng marambeng beu maringgaheng iamang Dr. Anda Soeharto Mandiri dingangu kantene
le adateng tubelangu komorang menani reda tundung tampungan lawo. Ketua Badan Adat Ituang Lera Patras Madonsa Magister Teologi. Komorang mawan tuge le adateng. Mahie kite mahengke daralo si genggo narangi ruatan sahuruang. Lulahi walambung mak nireda bihinang. Batuku samatan kakendage lai kawasane menara turude susawang Lombon-Tari nanetawe supesasadia sorong nawadipe ora seini eneke kebi nadiadi samatan kakendagu mau kaselahin kusora seini membawa mentingimu tembonang mulai anak ukawanua soang Lombon-Tari maki terima kasih kahumotongannya su marambeng tampungan lawo oras ini ute nikaruange ilase marambeng inang ambia Olga Makasidamo Dokteranda Olga Makasidamo kuseng negeli sasasa lai sasalentiho si kami dalohong soang Lombon-Tari lai si kita kebi naene suara ini ukiri apa metengo pebabiahe suolo mahi kadentane pebabiahe ketengongi kita manine samatan merenehe kai kita masombangu angin masombangu luar geguah kai kamageng pia panganimang masuku sumau kas lahengi kita mangimang dengan tengaga kebi seliho dunia mang botongi mga urang anak sembau i kekendaga mahi kita makaryawane o mau ruatay yamang mau pungu pababiyah babantugang arengo sukanandong pababiyah ini daoy kami mau anak kawan waso ang Lombon-Tari sing nasembaw kabiya sugagurang usariwang uturuda masasahitim papahundingang urwa tumabu mangnanoa bahagian ikami kebi udah suwa ketune ikami medalo ari mau kasalah ini suara seini ikami menghengke daralo terima kasih sutemunu menetae bahu menenambonang so Lombon-Tari ini tapi tarau dengan kebi apa tumatimbangi mang sukokau ruah kebi tak mau dau ikami mangapun sesadia mendai lai Ano kawanwa sing botongin menyadia lai do pikite su sahabi
Nggak pakai baju adat? Nggak pakai baju adat, Dang? Jadi kali ini nomor 1. Tahun depan orang bebasnya. Oh, baru 2. Terus nomor 3. Jadi beda sebelumnya umum. Selalu kita toran-toran di tempatan kue kita. Semua belajar. Jadi semua belajar. Jadi kali ini lindungan 1. Jadi makanya kita tabur lagi dulu. Oh, iya. Cuma mengamati prosesi. Jadi banyak kekurangan. DP sound termasuk tadi itu. Kenapa tidak pakai sound pakai sound itu? Nah, mulai dari situ kita baru kita ada penerjemah mulai dari prosesi sana di paling tidak itu DP apa DP sinopsis itu. Iya. Jadi kita suka begitu. Nantilah. Mereka tuh biar orang sangit ada juga yang Ada yang mengerti. Jadi nanti tunggulah orang ke depan ini kita lihat di KPR itu. Nanti di depan yang kita ini itu komentar itu ada. soalnya doi baru belakang.
mengurangi rasa hormat kami bagi Bapak Ibu yang sementara menikmati berkat Tuhan di Bangsal, mengingatkan kita karena Mabu Mangna doa bahagia yang kami kepi udah suah ketune kami bedalo ari mau kasalah ini suara seini kami menghengke darah terima kasih sutemulu menetakai bahwa menenang-bonang so lomba tarik ini tapi karau dengan kebi apa tu matimbang mang sukoko ruah kebi Maguran anu sembah itu kendake ene kasadadae monara bau penetakingi sarang orang ini mangsu tentang duruata 2000 ini mahiko ikite mahengke dararung lai ta terima kasih bagu kakendake ta empade sentinia mang ibu bembing supatiku manga elange apangku mapulu mendasaku pebagiahe sutengo buata ikite makaryoman Omabu ruata pumutul mambanggil seramate surasa ini mabu dengan unaung maruasa bagu kami nilirang kakendak lain kaselahe nilahe si kami mangalang manganamu kawanua suramu pelahundu kebenaran turut tahun
suwe utariam tebeni mangiara matenge maselai tante tanudu Memang mantap. Kate menambah. Kate menambah. Da 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 da.